glavama najvećeg broja ljudi rat je pojam koji izbija kao prirodna sila, lavina, orkan, poplava. Moćno i nekontrolisano ruši, ubija, ranjava i raseljava ljude. Oni koji ga tehnički vode, vojska i paravojska, se predstavljaju kao službenici tog rata, gotovo sluge kojima obesni gospodar daje nemilosrdno krvave zadatke. A pljačka je deo tih zadataka jer je halavost proždrljivog gospodina rata neizmerna. Opisana predstava rata, međutim, skriva istinu. To je opsena nametnuta od planera i menadžera destrukcije da bi se sakrili planovi i konzekvence užasa koji instaliraju. Da bi zapravo skrili očekivanu korist koju po pravilu realizuju od pogona pljačke i klanja koji otvaraju. Kasnije, kada sve prođe, dok se zakopavaju mrtvi, dok se krpe porušene kuće, a invalidi vežbaju upotrebu kolica i drvenih nogu, dok preživeli ćute i misle da su dobro prošli, obično se zaboravlja diskurs, dizajn i dramaturgija opsenarskih radnji sa početka poduhvata. Dok je stanovništvo pakovano u maglu lažnih obećanja, mitova, mržnje. Kada je ratni orkestar opremljen i plaćen da urla i bubnja, da regrutuje svoje, a plaši tuđe. Svega 50 metara od ovog prostora gde sada sedimo, preko puta ulice, pred zgradom pokrajinske administracije, pred 20 godina, u leto 1988. godine, bila je organizovana jedna od ključnih opsenarskih predstava, orkestrirana od Miloševićevog režima i tajne policije Jugoslovenske države, koja, ta država, te godine biva potkopavana i dovođena u pitanje od strane konvertitskih lidera svih jugoslovenskih republika. Onih koji su samo koji mesec ili godinu ranije bili propagatori proletarskog internacionalizma, više nacionalne ravnopravnosti, samoupravljanja i mirnodopske politike Jugoslavije. A zarad sopstvenog opstanka na vlasti, u predvečerje pada Berlinskog zida, u strahu i bežanju od demokratizacije, organizuju postfeudalni rascep države uz plemeniziranje stanovništva onih delova zemlje, republika u kojima vladaju. Dakle, jednoga dana, tog leta 1988. godine, oko bele zgrade pokrajinske administracije pojavljuje se grupa od više hiljada demonstranata, pod znacima navoda, sa obrazloženjem da pokreću antibirokratsku revoluciju. Samo nekoliko minuta posmatranja tih ljudi i parola i par razgovora jasno je pokazalo da se ne radi ni o kakvom spontanom skupu, nego o akciji koordiniranoj od državnih organa iz Beograda i od tajne policije uz učešće stotine policijskih doušnika kojima je u zadatak dato da razbijaju vrednosti i zakonitosti sistema na kojem je dotadašnja država počivala. Ispisane i uzvikivane parole su direktno širile međunacionalnu mržnju, zahtevale razbijanje i prekomponovanje države, osporavale republički i nacionalni konsenzus na kome je ta država uspostavljena. Policija je mirno gledala to kršenje zakona i sarađivala sa razbijačima. O tom događaju i mnogim sličnim koji slede to leto pokazat ću dokumentarne snimke iz moje dokumentarne drame Stara mašina, čiji sam ja autor.
Pobednici u ratu ostaju decenijima u ropstvu protiv onih protiv kojih se borili. To je prava stvarnost vaše i naše drame. Nisam mogao ni zamisliti da će posle 44 godine u ovoj socijalističkoj zemlji postojati narod Srbi i Crnogorci na Kosovu koji ni do danas nisu doživjeli slobodu. Takvoga primjera u svijetu nema. Srbija je danas najstabilnija republika u Jugoslaviji. Ovaki nam trebaju, 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 ovaki nam trebaju. Narod želi, narod hoće, narod znade i kako će, narod znade i kako će. Oj, Srbijo i Tridela, ponovo ćeš biti cela, ponovo ćeš biti cela. Opet cela bez granica i slobodna kao ptica. Jedan ustav, jedan ustav, jedan ustav, jedan ustav, jedan ustav, jedan ustav, jedan ustav. Žija! Trubite jače, jače, trubite bolje, opet je srpsko Kosovo polje. Osjetili smo stara zgrada, sve Jugoviće,